Landry promoter kibazo cya mbere ati Crown igiye kuba management yayo mwamuhaye amahanga imiliyoni 900 800 zingahe jewe nka Sadbi narakoze cyane imyaka myinshi nabaye brand ambassador wa Brazil 20 millions 30 millions 40 sizo dukeneye kugira ngo umuziki w'Uburundi utere imbere dukeneye izirenze izo kabisa sasa mugihe nzi neza icyo mushaka mwebwe amarira yanyu abajournaliste amarira y'abafana bati umuziki wacu kuri gutaba mpuzamakungu okay ari gusaba 60 millions 80 millions kugira ngo mbe brand ambassador w'iki kinyobwa w'ikinyobwa icyo aricyo cyose kuri uno mwanya hejuru ya 80 millions ariko nonanti ndazifate ndazishyire mu muryango wanjye gusa kandi ndi ngaha kugira ngo serukire igihugu kugira ngo nzimye amarira y'abantu bamaze imyaka bavuga ngo umuziki wacu mutere imbere mutere intambwe yego ndashobora kuyatora ayatwara mu rugo mwasangira na Mariam na Leila na mama n'umuryango na Kenpi tukiteza imbere ariko dufite inshingano twihana guteza imbere umuziki w'Uburundi umuziki w'Uburundi ni w'abarundi si uwanjye jenyine rero ko tumaze imyaka twifuza ariko turonka aba investisseurs investisseurs mu muziki bashyiramo amafaranga menshi 80 millions gani make ntiyongira Sadbi International bishoboka aba investisseurs ngabo baraje ndaronsa amahirwe yo gushika imbere y'umu investor ati Sadbi ndakeneye ube brand ambassador ushaka ngahe nanjye Sadbi ndishyuye ntuma amahera teza imbere ibikorwa byanjye kugira ngo amarira y'abarundi tuyafute je naho nzova nkenye je ndatuze nijya modoka yanjye irakaze nuko neza ndarya nabyuka naryama n'ibindi of course yeah rero ndavuganira tuvugire abandi dukore igikorwa cyo kwinvestisa mu muziki w'Uburundi kuko nduze valeur amiprozo duka valeur bigi aduge valeur n'abandi tuduge valeur tuduze agaciro ko muziki w'Uburundi kandi ndinzira yuko bizokunda mu gihe iki gikorwa ntagishize mu maboko yanjye ku nyungu zanje na management na family yanjye ahubwo nagishize ku nyungu z'umuziki w'Uburundi muri rusange nukuvuga rero kuno musi dufise investisseur ashobora kuduhuza collabo na Diamond ashobora kuduhuza collabo na Chris Brown right not ashobora kuduhuza n'abaririmbyi benshi ba East Africa sicyo mukeneye none cyo dukeneye why not yarabaye nakambera neza muri iki gihe Fizo ntakeneye Sadbi nanjye ntabwo nkeneye Fizo dukeneye abandi hariya batuzanira fan base ibyo tuzobigira kamugenzi kugira ngo tubashyire hamwe mwebwe mu myumvire ibindi bitabo ndabisanga amaro byo kuno mwanya dukeneye kuba plus ibyo mu kimenya rero ibe nkako mudushyigikire muri iki gikorwa niko za miliyoni 80 nashize kuzirya jenyine nashize ko duteze imbere umuziki w'Uburundi muri rusange yego ikindi kibazo ni ikihe nambagije Sadbi sinabyibuka byabaye byinshi nuko ndakorana ati biraba byinshi bangora kwishyura ibyishyuye muri rusange nabyishyuye byose muri rusange cyakora ruti ni Crown ni Crown nishyure rero icyo kubona ndashobora kukivuga imwe mu byo muri kure ndashobora kukivuga ikintu
jewe ndasinya na Crown hari amakampani nemerewe gukorana nayo n'ayandi ntemerewe n'ayahe urumva hari amadeta yavuze ko tutovugira ngaha yose nuko yabaye ariko niba ashobora kwishyura muri iki kibazo nawe nyine atanke lui nta kibazo ariko kuri kote yanjye ndi mu kazi yababwiye Sabi inyishu niyo nyene sinja kure yiyo hariho amashira bon hari ico bita mu gifaransa conflit d'intérêt direct. Conflit d'intérêt direct ni babantu dukora amaproduit amwe urumva ntiyongerera publicité umuntu akora umuvinyu acaja kugirira publicité nanje urumva bica bicangana n'umuntu amubonye aramuyoberwa aho yamubonye rero kuri ayo mashira hamwe usanga dukora les produits similaires abo nibo amasezerano shanatarab ariko kibuza yuko ejo hari ishira hamwe rituma tumanaka amakuru rimuhamagaye ejo hari ishira hamwe ryubaka amabarabara rimuhamagaye ejo hari ishira hamwe rikora impuzu rimuhamagaye nta kizomubuza kuryitaba ngo ashobore kuba yokora icyo gikorwa Brarudi dukora bine dukora inyonga dukora ibindi yaje kwishura ndazosura kuba imyaka 5 idahari amashira hamwe dukora akazi gasana kamwe ayo bisa cyane ariko ntibisa cyane duhere kuri aha twadufana katikirije iyo bantu batarenga batanu atwindo utwibuke kubera ko bababwiye ko tugiye muyinga kandi dutegereza kuba ari muyinga ejo dufite defile urumva n'amasaha agiye ego murakoze kwa service umwana mutoya akorera Iratiro magazine nahise ikibazo kimwe cyane ibintu hari ukuntu mwacishuye après mwavuze ko mgiye gukora imyaka 5 mukavuga yuko ngo kumwana ngo album twebwe nk'abantu bakurikirana iby'umuziki w'u Burundi twumve ko mu myaka 5 tugiye kubona album atamenye ngaho mu Burundi nakoze cyane murakoze twitwana kuva muri Iratiro magazine mwavuze ibijyanye no gukorana yego nisabye yavuze ati si inyungu ziwaje gusa si inyungu z'abo marenga si inyungu z'abo makarume cyangwa inyungu za KTB nayo yavuye gusa ahubwo dukorere ineza y'umuziki wa wari munsi nitugume twishigikira tuvuge ngo ni bon bone muduga wacu wakaze bien sûr ça tu bintu mu barindi batanguye ke generation badamo mugabo ni bamwe barindi bageze kure kandi cyane no musi nubwo twokwiruka bigoye gufata ariko turakeneye gushika ku rugero kuko n'ibindi bihugu duhanye urubibe twari dukuriye mu muziki bariko barashika kure ndavuga mu Rwanda Mega Satsby hari bimwe mu bikorwa warusanzwe ufise ego meje basite dukora ikiganiro aravuze ati ino nyubako yuzuye ibikorwa byinshi hari amwe makora bari karanugwanugwa amwe hari ibyemezo bihari mbega ko yamakora bose ashobora gukora kora ikazokumvikana mu myaka 2 cyangwa mu myaka 3 twari bagiye kwibaho no musi tugiye kubisezerera kuko plus tumara imyaka 2 nimba no musi kolabo ya Medifisi cyo yamaze hama tukadusura ko nindi kolabo mu myaka yindi 3 no kuvuga tuko dukora dusubira inyuma dukeneye gufata abandi mbega Crown Royal igikorosha ibyo bintu sabye bwa buryo buriko buragorana kugira ngo ashike kuri ama video international byabindi byo gukora kugira ngo asubire gushika kwa Sasha cyangwa harenge iki kubyorosha mbega ije kubyorosha tugiye kuza turabona ibikorwa byayo cyangwa muri ya myaka nyene 3 ikindi nagomba kubaza ni nkuko bavuze ati uno musi turakunda kubona amasezerano cyangwa barinzi bariko barasinya amasezerano tumenye ibyo bayaze ariko bimwe biri hejuru turabimenya ariko ibirindani nibiba bigucijwe umuririmbyi adashobora gukora cyangwa kampani idakora ntitubimenye sabi nivyo nkuko Latino yabivuze yavuze ati urakunda gusinya n'amasezerano hari no nayo nigeze gusinya kandi turetse yuko bidaherutse kuba turiko bigenda neza mbega uno musi hagize agatirigana bitunganijwe gute tudosura ko n'indi basura kuvuga ngo abaririmbyi n'abavuye bisubire kutwicira izina mateka murakoze cyane Emma Marimo bakuri nati ikibazo cya mbere nakishikiriza Crown ndazi neza muri business muri murakora ariko mwarapanga imana ikapanga ibyayo eske niba mwapanze imyaka 5 mwe na Sabi hama business ko mwifuza ntizogende uko mushaka muzovuga ati imyaka 5 tuyihagarikire ngahanya dukora ivyo iwacu hamubane ubuzima bw'iwacu bizogenda gute muzorinda mu imyaka 5 ihere ikindi cya kabiri bisa nuko Alan yari yagishitse ko acerekeza kuri Sabi
ntabwo ati wakoranye na benshi bamwe baraguhemukiye abandi barashyize ibyo bashaka n'ibyashika umwaka kuko umuntu arakoresha umwaka wa mbere akaguha icyo bashaka kuwa kabiri wa gatatu agatanga aho byatirimbira bimeze neza nihagira icyo gihe Sabe aremerewe neza mu masezerano bahawe aremerewe yuko avuga ati contract wice kuko murampereza ibyo nifuza murakoze cyane. nashaka kubaza ikibazo cya mbere baraduhamagaye igihe mugira amasezerano na DJ Fani be DJ Fani muwamukiriye kumwe uyu mwanya namwe muri mwebwe canke hari Sabi wenyene. Ikibazo cya kabiri Sabi agiye gukora indirimbo nziza kuvyerekeye social media kuri amateleviziyo tuzi ibihangange yo hejuru cyane mwebwe muzomushikanako canke azoguma yishikanako nkuko yarasanzwe abikora murakoze. Nitwa Kube Drama na wanserukiye kinyamakuru Alpha TV Burundi. Nimetaka kueleza Satbi kwa sababu tuko East Africa jamani. Nimesikia kwa alizungumza Kube Drama. Nimesikia kwa alizungumza neno Wasafi. Satbi ni moja ndani ya wasanii ambao watakuwa international. Sasa tukijiuliza hapa kwenye mikataba ambayo tumesikia kwa juu, Satbi anazungumza kwamba anataka kuwa msanii ambaye atakuwa mfano. Ni kweli. Hivi ukisema kama unahitaji collab na msanii fulani, Davido, Diamond Platnumz kama tulivyotoa mfano. Mara ya kwanza alipoingia Burundi Diamond, tulitegemea kwamba tutasikia collab na wewe, ikapiga swata. Mara pili music tumeitegemea sana, ikapiga tena swata. Labda hii inaweza kuwa ni moja ndani ya bahati ambayo Satbi anategemea sana kwamba itamkumbanisha Diamond Platnumz. Tutegemee nini, aidha ni collab ngapi? Kwa sababu umetuita si kama waandishi wa habari tuweze kujua maisha ya Satbi upande wa muziki uko vipi, kama sio siri lakini murakoze cyane. Nitwa Edison Ndayahoze, isanzwe nkorera kuri Radio Culture ndetse no kuri Newstar TV. Satbi numwe mu baririmbyi nk'uko babivuze bandikishije amateka bakomakomeye na cyane cyane amaze gushaka kuri byinshi. Zijya mbere duhamagawe nk'abanditsi n'abamenyesha amakuru nk'uko hari abandi babitangiye imbere baduhamagaye batubwira ko hari byiza byinshi bagiye gukorera abaririmbyi bo Burundi mugasinda kutondagura ayo mashyirahamwe ayariyo. Kano kanya duhagaze nk'abanditsi n'abamenyesha amakuru twifuza mu twicemeza ko Satbi ibyo mwamutegura cyangwa ibyo mwamwemereye muzobishikako, apana kutubwira gusa ngo bigiye gukoreka muzoduhe n'ibimenyetso kugira ngo tubone ko Satbi agiye gukomereza aho yaragejeje. Ikindi naco ikindi kibazo cya nyuma byama bitubabaza kenshi nk'abagenze kumenyekanisha umuziki w'u Burundi, iyo mufashe umuririmbyi yarageze ahandi hantu hanyuma aho kumutuza agacamanuka bivuye ku masezerano. Sinzi amasezerano mwasinyaniye, ariko nimba harimo amasezerano yuko adashobora guca hagarika mu gihe mutariko muramukora ivyo yifuza, muzaba muriko muri ico muziki mu bandi. Murakoze. Iyi seri y'ibibazo harimo ibya kandi byinshi numvise byagumye kwitumbera kwa Satbi. Harimo abagije ibiri Satbi yakwishura. Hari umwe yari ngaho yarabagije ikibazo cya Crown, ikibazo cya Crown yarabagije wari wajije ego ndakibutse. Urakoze cyane. Ishyirahamwe Crown Royal si ishyirahamwe rivutse uno munsi cyangwa hirya y'ejo. Nababwiye yuko ubu ata ikinyobwa cacu ata komine n'imwe tubisangamo hano mu gihugu cacu. Rero sijyashyira hamwe rivutse uno munsi kugira ngo ejo muce wumva ngo bugaye imiryango. Nuko tutaronsa akanya gakwiye bari kubabwira n'igamba aho twifuza gushika. Uno munsi ishyirahamwe ritangwa ubuntu burenga 200-300. Abakozi 400. Abakozi 400. Ikoresha abakozi 400. Ishyirahamwe rimaze kugera aho gishikana.
rero imaze kumva ko kuba ryokorana na Empire Avenue nuko ubwo buremere kandi si we wenyene n'ejo muzobona ibindi bishasha namwe ba journaliste muzoshikira kubw'ibyo rero wiyumvira ubwoba ngo ejo ushobora kumva ngo aho twakorera ngo hari amagufuri bayanje nk'ibiri ishirahamwe rimaze kuvuka ubu ahubwo riko rishaka kubyara ayandi mashirahamwe niho tugeze miriwe mishije mbona uno wabajije ikibazo wenyine niyakorera kandi ndazi ko iyi video ukuyisohora aza gushira akasigatire ya Crown Royal amasezerano ya Crown ya DJ Fanny arahari agenda neza ku masezerano dufitaniye turacyafise umwaka wose wo gukorana na DJ Fanny nicyo gituma yanatwitavye n'umwete mwinshi murakoze hama ugiye yarangije kubaza ujya mu journaliste Edison bon turamaze kurumva natwe inkuru nk'abandi barundi bakunda umuziki naka yashwanye na naka umuririmbyi naka yashwanye na naka twebwe icyo twashyize imbere n'akazi n'umwumvikano nk'ababeshe twaricaye nka equipe technique turasesangura abaririmbyi duteba turashika kuri Sabi twamuzanye muri Crown nk'umuntu tubona ashoboye kandi azotugeza aho twifuza gushika twebwe ku ruhande rwacu twicaye turi satisfied no mu ntangamara banabibabwiye ahacu turi tayari agapira kari mu minwe ya Sabi ibyo twemeye turazi uburemere bwabyo haba uburemere bwa responsabilité n'uburemere bw'amafaranga ibyo nabyo Crown Royal nishira hamwe yiteguye kubimukorera hama nawe kuri management yiwe niwe rero azoheza azanira ibikorwa yarwo mu mwaka ayishike ko zakora ko 2-3 azishike ko mugabo twebwe ingenda muvano izofukuye kuri Crown Royal murakoze cyane ubibazo umwenga nawe arashobora gufata ijambo akabyishura tukaca twisoza murakoze Alan wa Itundi da kwishure ikibazo cyawe ego dusegura muri zaryamye ziburyo bwo gusohoka muri kino gihe imyaka iragenda ntidufise za muzini zo gusohoka indirimbo mu nota hajya musore ata strategy hari strategy yose ikeneye amafaranga ariko muharure yuko kuva uno munsi vuye ngaha muharure ku mezi 3 kolabo kandi mutazibonye muzoshya mubaza kuko ni igikorwa iyaba management yanje iyaba mezo dukorana nk'aba investisseur banje ko nabemereye kuba brand ambassador banyemerera kuba investor twese turashaka ko umuziki w'u Burundi utera intambwe ari nacyo gituma Rose Apollinaire yashimye gufata Sabi nk'akarero kugira ngo abashe no guteza imbere umuziki w'u Burundi muri rusange no kuvuga ibikorwa uko biraba biri ku bushake bw'umwene gihugu akunda igihugu ciwe kuko ni kenshi twakoze fanate ariko kuba umuntu yo kwegera to investisseur society yo kuduga angahe iyo bitari bwabonye ngaha turyemeranye harimo gukunda igihugu gukunda umwana w'igihugu hama hakaza promotion y'ibinyobwa y'amaproducts no kuvuga yuko twitege ko ibintu bigiye guhinduka kuko hari abantu bagiye imbere barahaguruka baravuga bati reka dushirikire aba bana b'igihugu nabo baduteze imbere tubateze imbere ikintu cyumvikana kandi umuntu wese agomba kumva okay kuri Alan twahejeje ujya nawe yabajije ikibazo cya Malovu abagize ati n'ibyashika mu minsi ya mbere bakagukora ibyo ushaka zakora bakaziguha ama haize umwaka cyane yakibiri kigaca bitangura kukwama nufise ibyo byo kuvuga ati contract y'akazi ko sinzi niko ndako ibyo ego rero iyo mukorana n'umuntu
ntashikana amasezerano urahagarika. Ni ukuvuga yuko ikintu kidashitse cyavugiwe mu masezerano turahagarika. Nzoba mfise uburenganzira bwo guhagarika. Aho ntabwo ariko nasubiye muri umuntu ariko arakora iki gikorwa harimo no kubakunda umuziki w'u Burundi, igihugu namwe mwese tu kugira ngo tubashe gutera imbere. Gutera imbere na media zitera imbere ndaza nk'abikori nka frais de promotion, ibyo bintu byose ibintu nashikanye imbere ntigeza muri frais de promotion. Abamedia baradufashije imyaka myinshi ariko nawe ashobora gutangura nanjye kuza nkavuga nti naka gushaka akazi dukorana. So kuri icyo kibazo nacishuye ama ikindi nimezungumza kwamba wewe ni mmoja ndani ya wasanii ambao wako na kiu na kufanya collab na Diamond Platnumz, na tunategemea kwamba labda mimi kiwango katika fikra yangu nimesema kwamba huu ndio muda ambao Satbi ameupata wa kumfikia Diamond Platnumz na kufanya naye collab, kwa sababu Satbi anataka kuwa msanii international. Unaona, labda walikwambia utafanya collab na wasanii labda wawili wangapi kwa mwaka, sidhani kama ni hivyo. Je, inaweza katokea ukatamani msanii ambaye labda atakucharge pesa nyingi kusema ufanye naye collab, itakuwaje? Kwa sababu usiniambii kama utachukua collab ufanye collab na Fizzo hapa kwetu nchini, never, haitowezekana. Hauwezi kufanya collab sijui na Lolilo, haiwezekani. Ni lazima utatafutia nje ya nchi, kwa sababu ni kama muziki wako utazidi kuupanua. Nashukuru kwa hicho. Kama ni msanii mzuri, lakini kwa hivyo na mwanzo sana Wizkid, yeah. Sasa West Africa nikipata management nzuri nitakuwa na mimi nitaingia competition, compete na wasanii West Africa, Diamond ikiwemo, but I need to break their mold. Kwa hiyo tutegemee kwa mwaka wa kwanza tutegemee collab na Diamond. Nimekwambia nawaza sana Wizkid. Ya, ndo uniweke sawa. Tutegemee unawaza sana Wizkid. Au Davido wa Noti. Sasa Diamond ni mkali na reka mufashe gato ahantu kubaza wowe. Je numvisha ikibazo ufise cyane gishingiye ku buryo wewe introduction ya mugenzi wanje yavuze ko tuzokorana album nakoramo cyangwa kubamenyesha ko icy'uburyo n'icyo twiyemeje ku mugabo dukorera nibiza ko neza Ismail Sikibazo. Chari kemu. Yandiki mistari. First dog face irarangi. Voilà. Et on parle avec ça. Yeah. Sasa ayo hizi madama avuze ni nyungu zanyu, si nyungu za Satbi, kuko teganya yuko mu myaka 15 abana bazoshikira muri game yabaye n'amakolabo game yasanza yose nta bikibazo nyinshi duhura naco n'umunsi akarisa. Aba bantu uzobwongera amashikani kabashimira. Sasa leader spirits reka nabashimire bakoze kuza. Satbi. Ikibazo cha nyuma gatoya. Cha nyuma duhera hitaga. Sorry.